ngasi numida wairam phongkiba tongan tongan manipuri si phongsingi maruoibi i pausing khongasaraga manipur top channel gi maikedi myamda thamjigi ahanbada Jiribam district 100% covid vaccine kapagi damak laingak na lupa lakh kun gi mana piragani lauthokre Imphal East district ki luang sangbam luang pokpa multi sports complex ki nauna semgat pakha thangba gallery ngasi manipur gi chief minister N Birena sangaduna myamda sinakre Thauram Madura Manipur Lengaki Works Minister T.S. Bisorjit Education Minister S. Rajan Yas Minister Letpau Hokip Agriculture Minister O Lukoi CAF NPD Minister T.S. Hetrabata Deputy Speaker K. Robindro Advisor to CM Health S. Ranjan Labor Gi Chairman Hais Dingo MDS Ki Chairman Asni Kumar Amadi Sports Department Gi Makok Thombo Official Singsu Saruyaki Thauram du Chief Minister in Birena Haikibada ngasi sangaduna miyamna sinariba gallery asi isa gini khana ningthina miyamna sijinabiyu amadi ningthina ngak sinduna thambiyu covid vaccination gi matangna palladuna mahakna thauram du haikibada Manipur gi oina Jiribam district na district asigi miyoi sama covid vaccine kapthokpa ngamkhibagi damak laingaki makedigi lupa lakh kun gi mana piragani haina lakthokre haidi atopa pawamana Manipur Police the Head Constable Oiba Amagi Yumdagi Lupa Crore Maudraromgi Nisagi Polam Singh Fagat Kre Yeripok Tulihal Awang Laikai de Leba Tamenglong Police Station Head Constable Oiba Miyo Amagi Yumdagi International Market Lupa Crore Maudraromgi Oigadaba OPM KG Samriga Kuntra Amadi Brown Sugar KG Nifu Imphal East District Police Ki Narcotic Team Amadi Thobal Commando Andhra Police Amadi Imphal East ki Executive Magistrate N Ratan Kumar ga loinana Youth Development Athletic Association gi apun batim amana miyoy ama fagat pangamkre ngarang nongyai pung ama makhairom taba matamda Yeripok Tulihal Awang Laikai da leiba Mujibur Rahman gi yumna akakna pa paw ama phangbadagi thibu humbagi thabak sa thabada Mahakpu potlam singasiga kona na fagat pangamkibani thibu humbagi thabak sa thabada brown sugar sungmada sizinaba potlam gas fagat kit police team masina nongyai matung pung ani makhai taba matamda Firoz fagat ki mahakpu wahang pong sa thabada Thobal Moijingdagi Muhammad Hero kaupa miyamana brown sugar distributor oi haiba khangmangamkit Yeripok Tulihaldagi Firoz kaupa miyoy amana potlam singadu puthok pusin tawraga Majibur Rahmana Sungdok Sungjin gi thabak tawbani haiba khangmangamkhi pharaba polam singal loinana Majibur Rahman Andhra Police ta makata be investigation sathanaba sinakre sohari atopa paw amadana Thobal district ki manung sana leidiba Lilong Police Station konba Lilong Singkha mayada leiba Lilong SDO office ki ayam saruk maina tumna sakre thaudo asi ngarang nongai matung pung baro makhai satpa matamda thokibani mai sakpagi Thaudo asida office ki maroi pasi sang ayamba tangoi tana sakre hari sekna wal khaba jingana kupa office adu mai sanglakpada miyamna thengnarakpadagi khudakta mai kannabagi thabak sathaki adubo ayamba sarukti lauthokpa yadana sakhi fire service ki team laktuna mai kannana bo honaki mai adu matau karamna horakibano haiba hausu phawgidi khangmangamdri so hairi atopa paw amana mo Russia na saba covid vaccine siza hospital Imphal fanglagani Russia da saba coronavirus ki Sputnik vaccine sayolamagi manungda Manipur gi Siza hospital fanglagani haidi vaccine asi anirak numit kungama thoini gi gap thamnaraga kapkadabani dose ama kapada lupa lising amaga samaga yankai aduga logistics service charge na lupa samaga yankai puna lupa lising amaga sahum sangani haidi hanisu pawsina phongdorakli Amaromda atopa paw amana tika kaphamda asu apan kya nangkre lebak sinma thuna covid vaccine kapagi thabak kan khanaragli khongthang asigi saru ama oina West Bengal gi Jaipaiguri da hangba vaccination center amada mi ka hena thoknarakpadagi krik innarakpada miyoy kunga manga asu apan nangkre soloba miyoy singadu West Bengal gi hospital amada hauzik laikatnari hainasu pawsina phongdorakli atopa paw amana mo angang ama kankre yamna tangna thopa thaudo ama oina bazar makha lekai da lebi Veronica ngangom saitara apokpa Gitchandra ngangomna Bomika ngangom sahi amaga thamanga apokpa nauba ngangombu makhogi yumgi mamangda leiba
फुट तारेट लोम लूना पुखरी दा तासिंदुना लेबा उरकपदगी मागना मी अमता लेतबगी तंजा ओइबना खुदकता मफम अदुदा संगसिंदुना मनाव नुपी थोकपी अंगांग सिबु कनखिबनी ममैदा मियाम खंगनरक्तुना ओइनामगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पुखत्तुना ट्रीटमेंट निंगथीना पीरबा मतुंगना खुदोंथीबा अमता थोकौद्रे असिगुम्बा बेरोनिका ngangomgi thawna lingjel Pioneer Education Sporting Union ओइनामगी मैकेदिगी लेबाक मियामगी ममांगदा हराउजबा अमदि थागतजबा फुंगदोक्सरी माकी तोंगी पुंसीदा असिगुमलबा थौनासिंग असिना साउना माइ पाक्तुना मिंगसत उरोंग पुरकपा ngambi ama oirasanu hainasu thौनिरखली अतोपा पाव अमनमो एडमिशन प्रोसेस सथरिंगी ओजा ट्रांसफर तौबा मरम सादे मणिपुर लेरिबा नुपी स्कूल सिंगी मनुंग यामना तांगना मसक नाइन इम्फाल मयोल लेरिबा टीजे हायर सेकेंडरी स्कूल एडमिशन प्रोसेस सथरिंगे मनुंगदा हौखिबा अगस्त की तांग कुनग मरिदा ओजा ट्रांसफर तौथोक तौक्सिन तौबा हाइबसि मरम सादे ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियंस ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी सुमति सौग्रापमना थादुरकपा सिरोलमदा गवर्नमेंट मफम मतम सादना ट्रांसपोर्ट तौथोक तौक्सिन तौबा असिनसु क्वालिटी एजुकेशन पुरकपदा थिनतहनबगी अचौबा मरम अमा ओइहले सरकार की स्कूल सिंगी फगनबा होनबदा सेल यामना थादबन स्कूल सिंगे फगतकनी हाइबदी ओइदे खरदंग पंजरबदा सब्जेक्ट एलोकेशन की मतुंग इना ताकपी तंबिगदोरी ओजासिंग मसिंग सुना फजना थंबिबा इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुम क्लासरूम मतिक चाना थंबिरगदी सरकार की स्कूल अमसुम हायर सेकेंडरी सिंग मतिंग लेबि स्कूल सिंग सोइदन ओइबा ngamgani haina एसोसिएशन असिना सेना थाजे टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल गुम्बा मसक नाइबि स्कूल अमगी एडमिशन प्रोसेस कना सथरिंगे मनुंगदा मरम अमा नत्रगना मरम अमा लेरगसु खुदकी ओइबा मान मोंगदा मतंग सफातना वाइस प्रिंसिपल ट्रांसफर तौथोक तौक्सिन तौबा हाइबसि इंडिविजुअल प्रोसेस ओइना थोकद्रा हाइबसिनि हिरमसिदा एजुकेशन मिनिस्टर ना टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की वेलफेयर दा मियेंग संगबिनबा पुकनिंग सिंसिंजरी मारु ओइना थाउदोसिना एकेडमिक एटमॉस्फेयर अकायब ओइरक्लोय हाइनिंगाय लेते मरमदुना पुनमकी सोल्यूशन पुरकनबा अमदी माइरोइसिंगी एकेडमिक एटमॉस्फेयर कायदना सरकारना हौखिबा अगस्त तांग कुनगमरी दा थोखिबा ऑर्डर असि रिव्यू तौबिनबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट गार्जियंस ऑर्गेनाइजेशन मरी लेनबसिंगी पुनिंग सिंगसिलकली याइनसु पाउसना फोंदोरकली खासा थरक पोइना ngasi मणिपुर की कोविड-19 अपडेट मैम पीजगे अपुन बोइना ngasi मियोय लिसिंग अहुमगा सनीगा हुमद्रागा तरुक मणिपुर कोविड टेस्ट तौखि हाइरिबा मियोय लिसिंग अहुमगा सनीगा हुमद्रागा तरुक कोविड टेस्ट तौबसिदा मियोय सनीगा हुमद्रा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे बिष्णुपुरदगी तरागा मंगा चंदेलदगी तरागा निथोय चुचांपुरदगी कुनगनिथोय इम्फाल ईस्टदगी कुनथ्रागा हुमदोय इम्फाल वेस्टदगी सामगा मपन जरीबमदगी अमा कक्सिंगदगी तरेट कांगपोकपीदगी मरी नोनेदगी अहुम सेनापतिदगी निपान तमेंगलोंदगी कुनगा मंगा टेक्नोपालदगी अनि थौबालदगी मंगा उखुलदगी कुनगा मरी नि सोहारी अदुग ngasi पुन्ना मियोय अनि मणिपुर कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लेखिद्रे हाइरिबा मियोय अनि असि इम्फाल वेस्टगी ngaktani hainasu कोविड-19 अपडेट्स ना रिपोर्ट तौरी अतोप पाव अमनमु स्कूल सिंगदा लेंगा के अंगम अथौ सिंगना प्रेशर पीबिगी थवोंग खुदक्तगी लेपियु KSA क्लास 10 पास तौरबा माइरोई सिंगबु क्लास 11 ना मिंगसननबा होनबदा पुक्सियल सेंगनदबिगी अचौबा ममी तारे लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगनसु यामलबा माइरोई सिंगसी लेंगा की स्कूल अयामबदा येनथोक्तुना तमन्ननबा मपुंग फाबा पुलिसी लेतबना मरम ओइदुना इम्फाल मयोल लेरिबा स्कूल खरदा काहेना माइरोई सिंग थोमजिनबदगी अचौबा अवाबा ममयोनरी ग्रेटर इम्फाल लेबा स्कूल सिंग असिगा मानना अतोप स्कूल सिंग असिदसु इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी ओजागी मैन पावर हेंगत हंदुना स्कूल सिंग असि फगत हंदुना मियामगी थाजबा अमा पोवननबा होनबा मथुकताय स्कूल सिंग एडमिशन की सीट पीनबा दिओ इरकपासिना अमुक के हेन सममनबा पोखले मरमदुना मरी लेनबा स्कूल सिंगी मियोय सिंगना सथरिबा एडमिशन प्रोसेस ता कनागुम अमतना खुद थिंजिनबिदनबा अमदी प्रेशर पीबिदनबा लोइनना स्कूल सिंगनसु नियम सुमना एडमिशन प्रोसेस सथबिनबा मरी लेनबा सिंगी पुनिंग सिंगसिनजरी हाइना HRD KSA की सेक्रेटरी संजय खुलापम की सिरोल अमनसु मखाताना फोंदोरकले अतोपा पाव खरनमु सिंगनिंगाय ओइबा मगोंना लिलोंग SDO ऑफिस मई साखरे ngaraw numidang pung 12 makhairom tabada Thawbal district ki Lilong usoi pokpida leiba SDO Lilong office yauna sakar gi tuan bu office kya singningai oiba mongda mai horakpadigi tumna sakre hairiba mai sakrapo office asi
Corporation Department की मखादा लेबा Assistant Register Cooperative Society Election Registration Office अमदी SDO Lilong की ऑफिस ने मई असी मतौ करमना सकलक्लिबनो हाइबदु खांग मंगामद्रि मियामनदी सकंगदबसिंगना मई थाब ओइरमगनी हाइना थाजरी मई साखिबदुदा SDO ऑफिस मनुंगदा लेबा कंप्यूटर प्रिंटर फर्नीचर अमदी मरुओइबा चेसांगसिंग लौब यादना साखरे हाइनसु फोंदोरक्ले अमरोमदा MUC एडमिशन मखल अमतगी अथिंगबा लेते स्टूडेंट फोरम मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की एडमिशन नोटिस थोकपदा अयर अपन पीरिबा यूनिवर्सिटी असिगी माइरोई नतबा छात्र संस्थान खरना MUC की माइरोई सिंग अमदी लेबाक मियामदा मरिंग मरांग उहल्लिबा अरानबा सतनबा यारोइदबा फजदबा थवोंग क्या लेप्तना सथरिबसी मसा खक्तगी ओइबा अपिकपा वाखलगी यामना फजदबा थवोंग ओइगने असिगुम्बा फत्रबा थबक थोरमसिंग असि खुदक्तगी लेपकदबनि हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर स्टूडेंट्स फोरम न थदरकपा अमदा खंगलकली सेरोल असिन मखा तारादुना MUC दा BA अमदी MA एडमिशन मखल अमतगी अथिंगबा लेते माइरोइ सिंगदमा MUC अथॉरिटी ना थोंग लाउना हांगदुना लै हाइनसु फोंदोरकली लोशिलापोइना तोप पाव मना तोंबा तमथीना फुरंबा मियोइसिंग आइंगोयबा सेराक पीनबा वारेब लौखरे हौकिबा ऑगस्ट 13 की नुमिदांगदा समुरो अवांग लैकायदा लैबा तोंबा सिंगा अपोकपा कुंजा किशोर कौबा मियोय सिबु सखंगदबा मियोय खराना लाइफ अटेम्प तौदुना यामना तमथीबा मोंगना फुदुना होंदोकलमदगी हौजु ऑपरेशन तौरबा मतुंगना रिम्स की ICU दा लैकनदुना लैदिबा सिगी मतांगदा ngarang nungthil pung 3:30 taba matamda samuro awang leikai community hall da maikai adom da leiba club sangstan amadi maira paibi lukya na mifam pangthokre mifam aduda NYAC samuro HRDO samuro mutum moirang them sokhat thorang lup maira paibi samuro makhalekai samuro nupi sokhat thorang lup EYDO samuro kaithel UBYO samuro mayai lekai JESA Samurok Mamang Laikai SDC Samurok Makha Laikai amadi All Samurok United Clubs Organization Saruyaki Lonena Mipamaduna Tombabu Tamthina Puramba Miyoi Sing Tiganaba GAC ama Siamaga Lonena Tuan Tuamna Warep Tarep Su Lau Kre Haina Mataki Pankriba Club Singasigi Taupu Busing na Kuyek Biduna Presa Tadorok Sirola Manahidi Sirol Sigi Matungina ngasi phamkiba mi phamaduna lokhiba ahanba warepta thokiba thaudo asigi achumba lalalangsin puthoknaba honabada GAC against the brutal torture of tomba singa kauba ama semkhre loinana GAC asigi convener oina moirang them lokesor ko convener oina moirang mayum doni debi khankhre anisuba warepta haujuk soktuna hospital gi ICU da layingduna leiriba tomba gi layingbra sangma senpham punamak thaudo asida senariba miyoisingna loina puthokadabane ahum subra thaudo asigi matangna asumba mara leiraba miyoising puthokna bohona bada case asigi ayona marik sumba charge thagat pigadabane mari subada mari leinaba courtna asumba wayel tauduna mara leiba miyoising aingoeba thongna dandi pibigadabane manga subada miyoibagi punsibu karisu leitana sanapot kum khaliba tamthiraba thaudo asida senariba miyoising Courtna bail the Tatopiaro, Lunana, Taudoshi Matanga scenery by Mioising Marakta government employee, Yoram Lavadi Tavaki dismissed over the Bani, Tare Subada Tamtira, but Taudoshi the scenery by Mio Mangamaki, Ariana, Kuoliba Club Amadi Mera Paibida, see it hard on a Taudoshi Matanga, Kangan Bahibisini Hainsu, Pausin of Fundorakli. Do hausiku ina di miam paus matang sa luisin jarage masum pathok sa gibra soi kibalan ke biyaur si miam nangak pigene amas matam gi maroi bi paus miam na update pi jarake hainasu channel sigi mekeri ki thamjari and thank you.